ولی تماشاوان هجا وزیر دروی امریکا آنتونی بلینکن سردانا ترکیه دکن. لی ترکیه گلک مجار لسر میزنه اکو بلینکن و حکام فیدان دی بگرندست. جبر کو ساعتی نرخاندن کو پروسسی که گلکی آلوز دناف بینه واشنگتن و آنکاره دبری ودیچه دیتنا آلیان سکنا آلیان دی گلک پرسانده جهودو دوره. جوان پرسان گلک جوان پرسان استراتژیکن ده هفدیتنا هر دو آلیان ده دی چه انجام در بکوین سردام بخواه لگل شبکاری سیاسی آزاد سانج استانبولیه می بگرندست سلاف بوده که آزاد که آزاد یعنی تی نرخاندن کو اف هفدیتنا بلینکن و فیدان گلک مجار لسر میزیده بن و ده گلک مجاران دجی دیتنیج هفودو جدانه اف پروسیا کونها پیوندیان دنا بنا آنکارا واشنگتن ده بریوه دیچه تو چاواده نرخینه yani tabii peyvendiye hani peyvendiye ki piroze bu Türkiye'yi Türkiye'ci her tim evi peyvendiye tıkaze tabii Washington evi peyvendiye zavzede çenake be Türkiye'ye ra çünkü Türkiye car be car xadda alimele derve xaniski rüstike dice İsrail o havaltiya Hamas etke tabii Washington bu konuda rahatsız tabii her timci Washington ihtiyacı var Türkiye'ye heya nav NATO'ya da nav HRM'ye da ihtiyacı var Türkiye'ye evde bu Türkiye'yi hattına bilinkin mesela ki piroze az tahmin dikim navaban mücadelethane da hende mücaran pek binin o hende ittifaqan çekin belki ki. Bir sanıç yani naha mirov gava ku liser kağızı tamaşa dike u di pratike de tamaşa dike yani siyaseta der veya Türkiye آلوزیه داد بینی یعنی تشتی نوکی هفودو برواجی هفودو بینی نه ترکیه اندامی ناتویه لپیوندیه و لحرمه به موسکو را به روسیه را به ایران را زیده تره و میشارت çavadı نرخینه بله yani tabi Türkiye van ko Moskova o İran era Tahran era ko peyvendiye ki baş dane jubu ko kıymeta xani nava NATO'ya da zedetir biker. NATO'ya tehdit gitke. Yani eğer NATO, Amerika, milleti hatne bahev van ra mesaj ekitler. Ne var bir mesajlar be eğer kohon zedeyi xayitil min nekin alikari nekin ezi xan nizikayan van bikim. Evji jubu ve tişeki xatere. Yani tabi Türkiye çava kuteji guti navavan mijaranda Türkiye her tin tişte çavtike tişte ku iro dibeje tişte kusuba dibeje tişte sebi kasıca emji nikarın şurube bikin ka peşavizde Türkiye'de çava gave ki babeje efne gave tavdına Türkiye'yi ku em nizan kartış gave babeje siyaset medari mina menivizkar o lekoliner van mijaranda tikene tangasiye برسان شروها بله برسان شروها تزانی پیش و هف پیونامه من یعنی هن مدیا امریکی اوروپی دشوپان تزانی دیتنه کی وسایه کی گوتن کو گلک دوستی ترکیه د کوریدورن واشنگتن ده نها نمانه جبر و سیاستین کو ترکیه د دما داوی ده لروج لاتان اویم بریو دبه او هر وحد سیاستا خوی درو ده بریو دبه Tu çavadı beni? Ya tabi politika, siyaseta ko Türkiye iro rojata navida tike tüccar Amerika evi kabilnak. Yani Washington evi kabilnak. Yani politika ko iro evim karın bejin 2000 danzan vaha ve politika Türkiye o Washington'u dijehevin. Evet haneci ko çiye ko dijeheve Amerika او بالافری کو 16 دیویژن او هنده تشتیتر کو جی پی اف گرا آلیکاری تیکه falan ev jehmi jubud dikata Türkiye bir kişi sevdi mücari o Türkiye bxa reki ras ana gole bxa reki ras li tabi Türkiye xwanaba rojata navida xwa sereke qabil dike xwa mazini wan qabil dike
o tabi NATO'da ko xwaye ordiyeki gomraya Türkiye bir mesele hem de nazitke. Keki azad tücani keki azad davi hevditin adına bena Hakan Fidan ve Antony Blinken de liser video anji derket liser yani ekran anji derket veki ku bayek sar dinav bena wan de bu bayek sar bu nek bu gora baveriyat hevditina gosba de pekure dikari ev ba berbe germbuni ve biçe. Yani tabi cara bir şey ko Blinken hatı bir Türkiye'de gave arayanda saraki zavzede hebi o diplomasi racında işte gave ne başa tabitin tarafı Türkiye ve le esba tahmin nakim av gave diplomasiye ene rast betabitin de rastır betabitin hende germayı arayanda çebe çünkü ihtiyaca Washington'u jipe Ankara'ya ihtiyaca Ankara jipe Washington'a Tehinde Germani navberanda çebe metabi mesela Sovyetci mühimmet mesela Sovyet dajı ihtiyacı olan parlamentoya Türkiye'ye te gave nizik gave Germani tiba vejin. Spas bote keki azad sanıt şey İstanbul'e gelmem.